Namhlanje sila egroundini Still Window ewadini u17. Namhlanje bekuyimbizo noma i-IDP ebesizilela la khona sizoletha i-feedback emphakathini. Sizoletha ama-plans akhona enzakala emhla emkhandlweni ngokwa-Ward 17 nama-ward aka-10. Kodwa sibizile-ke Ward 17 kuphela, Ward 16, Ward 17, Ward 18 kanye no-Ward 11 okuyi-cluster yakwa-10. So namhlanje-ke nasile mbeke besizothula-ke ngohlelo lethu inhlelo esinazo for indawo zala. Akhona ama-toilet esiwenzayo lesiphinde sasopapa kuwona uhlelo lwethu silajiwe ngomama ama-toilet esiwenzayo lana ngalana kule ward le. Nje project amanzi bekade siyenza kumele sithule emphakathini. Ezinye zezinto siyisipasipala weLembe bizothula la samisana namasipala waseMandeni. Ngalokho umphakathi ukuthakasela kakhulu, siyabonga kakhulu. Sitholileke kubantu bakithi bakumukelile kakhulu ebesikusho kodwa uyawuluzwa ukhalazo ikakhulukazi laba balemenalelwa izindlu la kwaba khona i-disaster khona banemshawa imvula nezimo ezifuzelezo. Kodwa into eningi abayi-appreciate-ile ukulungiswa komgwaqo kanjalo kuba khona kwamahholo nezinye izinto ebese silethile izinsizwa. Ikakhulukazi-ke enye into esiyibonile-ke esiyibekile iy'nkinga zasemafemini la bekhala khona ukuthi uhlelo lokuqashwa noma nokusebenza amalungelo abantu noma amalungelo abasebenzi abawanaka abaqashi. Yingakho-ke la sike sakhona khona ukuthi umhlonishwa wethu u-Deputy Minister uJomo Sibiya abe khona azosilekelela okuwuhlelo-ke lolu oluqhubekayo azobe eqhuba naye noma engekho umnyango yakhe okhona la kwi-local esobe sisebenzisana nawo siqhubeka nalezi nhlelo zokuthi amalungelo abasebenzi emafemini abakhona. Okunye futhi esikuphakamisile lapha ukuthi njengoba abangenawo amaphepha kufanele babuyele emuva. Sifisa ukuthi-ke ukuhlangana kwethu nethala nezimboni kuqashwe abantu bala akwi-local nokuthi-ke futhi siqinisekise ukuthi ezimbonini zethu iskill esingekho lapha eMandeni noma la eSouth Africa sebengasilanda ngaphandle. Kodwa angeke kuwukuthi kutholakala umuntu owudriver, utholakala umuntu othungayo, oklinayo, kuthiwa uqhamuka ngaphandle ngoba leso skill sikhona lapha kuthina kwi-local. So yilezo zinto-ke siyiqinisile kumphakathi wakithi lapha owakhele uSithebe kwintuthuko yethu e-DDL. Nezinye-ke iy'nhlelo esobe siqhubeka senza nazo la sobe sakha khona ama-bridge okuwela kakhulukazi ngale ndawo nasendlondlweni nangapha la sokwakha khona i-bridge ekuzobe kuwela khona ney'moto nomgwaqo ekasiwubekile lapho ukuthi kusukela nje ngesonto elizayo sobe senza ama-inspection la uzokwakhiwa khona ozobe usukhonkiwe okwenza ukuthi abantu bakithi bahambe kahle ngabe bikho udaba. So ukuqhubekela phambili intuthuzo nokusheshisa intuthuko endaweni yakithi eMandeni nakwaSithebe namaphethelo. Siyabonga.